The Nyotrep Integrated Territorial Organization Hito has urged upon the Meghalaya government to review the decision of the Meghalaya Power Distribution Corporation Limited to auction scrap materials through an online e-auction platform, claiming the move would adversely affect the livelihood and business prospects of indigenous traders in the state. In a representation submitted to authorities, Hito objected to the short tender notice issued on the 22nd of July for the disposal of scrap materials through the MSTC e-auction platform. The organization argued that conducting the auction online would provide an unfair advantage to financially stronger bidders from outside Meghalaya, thereby reducing opportunities for local traders. The organization sought the immediate suspension of proposed online auction and demanded that the bidding process be conducted offline to ensure equitable participation by indigenous entrepreneurs. It also questioned Clause A3 of the tender, which permits non-scheduled tribe bidders possessing trading licenses issued by autonomous district councils to participate, alleging that the provision weakens safeguards meant to protect local businesses. Hito further sought clarification on the legal and policy basis for adopting the MSTC platform, claiming that no government order or notification mandating its use has been made public. It called on the government to disclose any such directives if they exist. Invoking the constitutional safeguards under the 6th schedule, the organization asserted that state-owned assets should primarily benefit the people of Meghalaya and urged upon the government to protect the economic interests of indigenous traders. Hito also warned that it would be compelled to launch peaceful and lawful democratic protests if its concerns were not addressed. Ngina kaliang jongga seng Hito central body aga jingya dan lang pakai selong sti ngelawan bu ya kani ka dorkas halor ka bangi dawa ban penbet bat bangi persya ya ka jingle syutia jongga ne ka sarkar MD itu belengi ong bakale syutia namar hadian bangi ya kani ka short e tender notice ka ba hakatarik tarik Julai arajar Rio kenang bagi pajba kin sutu ba kai ka ta ka Hito kali jor ka dawa ban niyo kani an chu batai phi kadai kata bangi bu ya kani ka presentation habaya dai ya kani ka bakin le be kata ka offline auction yung ka Mepdcl yung ka MSTC ka bamut metal scrap trade corporation limited teknang ban ye shay shu namar baro iskata kumbangin ya kren kini ki kontraktor khamtam kini ki bayar kidai ki paradok parasnam kisai le be kata ka offline tehnre menta ka jingle ka sarkar pat ka link bat ka MSTC claim dadon kita ki circular ki notification hindrai ka datang ka jing communicate tang ka to kaningot kita ki bureaucrats ki bomtip bahaya kata ka historical background jong ka combat khando jungi ya kata ka hok ka jungi ya kata ka jing yo bahak jungi ya kata ka sexual te ni dawa hang ni ba dei ban penlong bet ka offline ba dei ban penduk ya ka online ba dia ka tu ka clause A3 ka ba ong hang ni lada pendap ya cap ya ka tender kidon kam ya kata ka trading license napo Meghalaya claim shim specific haba kamar ka dei napo ka jingpet jong ka jurisdiction jong ka Khasi Hills autonomous district council tendre la ong bai ka trading license la ban shim na baro kita kilai teli ki autonomous district council Khasi jentia ba karo ka balai ngi haban persya namar bagi pan ya kata ka NOC napo kata ka district council ki badan napo Meghalaya balai dangshen ka ka baja lada pipet ka jingkren lingba haka session ka JHEDC UCM jong ka Jante Hills Autonomous District Council haka jing dalam hak bodan naga parti NPP uang kumna haka jing penbor jong ka sarkar jelangi haban NOC sirisimen kata kala bu jing malu pa tong nging nget kumba kendai po persen na po ki HEDC kenumyo e trading license hendrei nyim shania pat ya ka JHEDC pat ya ka GHEDC yakini namar ba ka sarkar namar ba kidan haka buat kidan haka parti la jong kila ban penbot bat
kan penduk ru ya ka tendar jong kini ki try muluk ki badai ya ka bahak jong kata te mendai tang kata bali ban happen centralized lut ya kita ki mar jong ka state habai kadai ka kamar jong ka Mepdcl ta bali ba mentangin dala auction yo tau scrap la haban jeling ba kata ka MSTC ja kata ka badang hapok ka ministry jong ka mines nang tena po sarkar pedang te ladengi ailat kani kandai ka jing sedang bat ladengi ailat ka bu jing ma yo ni kon samla jong ni u baterai kata mo naka jing yo kata ka yo ko baki tray ini kontrak barit te ladaki wan ki banabar kamut 100% ngin long song sengan su nimla su namar nilai isai bakani hi kani ka sarkar MDA kamdei na benta jongi try ubayo ban thabut hangni henrei kala pausai katkum kani ka kajing betha jongi kani ka tendar ban yaj ban le katkum kata ka MSTC ka isai ba kaling par kibura krat kikat ni kateng ngila ruban ong ban Alex ba imat kala jan ke election sikiwi kistir kila ban sna pisar kani menghihaban keno ba namar kala pausai ba kinongwi kikloi ban bei tengka baling hapan ong kata ngahapan bans yang nakabo ong ngai pida bahadu menta kajingwan kini ki industries ki baher kajing pensul ki sarkar nada baki yo ya jing mentai balai ki hapan penyap yo ta try mulok babali hapan dan kamban ling tangi tahi mar ko ma ong ngai kita scrap material dai ibadai ke jongi haba kadai kado ke jongi ketung ke jongi balai unwan tuklar duta ubana delita kalau dengi saya kan ya pek nuksa ke ke bajia wan unitin kat karisni uang bet announce ban ice na surok entah ha kata green corridor ke bajia haba ong ya taka green corridor umdon public hearing show umya selok show da de halor kata konong rim bangi na kaseng ngila ai de ka batenge bat ngil ong ba lada kan ka sarkar kamle ye bat ni la thoru power minister ba de ban simkhya bat lada umla ban simkhya ka pendi shai ba de tang rubber stamp jong ka MD itu bat lada haban yaki namar lada ngi ailat ye kania to komut ki kontrak baret kumbala je amanta myo shu yo try muk henrei myo tau mender sisni bom tip hiru ye ka history di sini bat ye ka section ru kala ai kata ka hok ka jungi kariti ka pustor ka hok man kamai kata ka hok ka jungi henrei bali ngin su ngap tang na ka benta bakin im we arngut de nyelak phak kupiru syaki biadai ban phak bat nyen sei kendu ru bat ia ki nakaten operation ko balik ngap halor ka jing sha yurat kita ki try mulok ba hoj kila ban pensai ba kadai ka baka ka sarkar India ka em kani habra kadai kamar ko jungi balik kin ban patai kum ta na ba bat soko wei ngan ong ye piru ka jing le ka sarkar ka khen ba ki pat ba kim tibi ai ki pa be ban yurat kisna di kita ki polisi di ai ki bombana te nakaliang ka jungi ngingim sya ni balai bangi habi mi nakapor ban kren ya ka hok ya ka tauba jang budget benriu namar ka sarkar kala le ban ka khen yu pa jong ka bri nyo trap ban nong thot bot hi jalau Mepdcl ki khen bet ba ki ni ki pat ba kin tibiu bat kin le bat batib unum not namar ba kila pen i bet kila le bet da ka bor ya ki pat nyo trap juni te nga kenturu ya ki kontraktor nadu ki baret ki basya yesim ke ne ka benta ba piru mis kemat bandawa bakin le ko por ka barem hoy kajuk kajing kala ka don ya kata ka digitize kendam henry kita ki ban eligibility criteria ki di ban tap ke ba kumno ban yat ban preserve lane ban penne saya kata ka hok ka jungi ya ka bam la ngin siape henry menta ladingi ailat ken ong bai obu khasi umla haba pim sha ban en ya bit menta bit peratrai jungi bit kan no tenri benar barta ki ladon ki investment ki bahek kan bu ke jengma te kidang pun kinuksa lada pipet kum ka ya kata ka ruwe ki le kum no bat haga jing le don bor bat le bum sunyau kani ka sarkar MDA ya ki khon samla ki jungi ngina kalian ke jungi nginum snap bat ngin ngai pene bai bat lada ki le kuman hakane ka benta ka kumut long ki bala krep ni haban mi madan bat ni haban penbor ya kane ka sarkar ka bala le tam bat kala ka bala mut ban centralized lot ya ka hok jongka jat benrih nyotrap namar ba nginong hi kumno hi hakawai kaliang pat namar usiam
menjadi ubatit ya kata history ke background ke jungi ya kata instrument of accession bat ya kata rukombat kendau ke jungi ini lagi ong dak pareng kata law of the land te nginget scam ba power minister udai do snam lajong nginget ba unle ya keberan kam maintain ya kata jinglong ke jungu bat bendi ya kata historical background bat unte lakam bat benum ailat kita kinong way bakin ini ya hop jengki banyak terus